Sunaylanı Hıvıl orta yaşaulu, Memme деген kişidi. Anı keng jawurullarına, жүрүшүне, толган айча нүр жайылған бетіне қарасаң, içiңнен ма берекет, ма кефлик, ма саңа керті да тартса темір үзген жігет. Ху машалла демей озмасса. Кертісі біле да Хыбыл аты бір кесек қолайсызырақ ештілгеніне де қарамай. Бірді дүнияда болмағанша Аллай саулықлы, Аллай қат адамды. Бізні тауылледі аңна шоған көжеплі, тұлпарла да азмылла. Алай болғалыққа Хыбылны жетерге ва, алаға қайда, жылы 220-ға жуықлашқалыққа. Аны бұла жағалашырға қазна кіші базынмайды. Тап Мemme деген базғынш жашла оқына. Саулығына сұрама. Кес өмірінде Хыбыл ауру дегеніне бірсілі айтып болмаса артталы да сынаған заты түйілді. Не кесекледен, не баш аурудан, не іч аурудан, не башқа бір заттан аны бірді хапары жоқты. Халық қуанышқа жиылған жерледі. Не ичіп, не тепсеп, не жырлап, аны озған шықмағанды. Ичкені төртеу чақлы. Ашаса алтауны үлішін ашырған. Хыбыл дегенің Аллай адам болғанды. Аны қатында саулығына тарыққан болса ва, Хыбыл чамны аямағанды. Беліш еткен. Не тіпті ол адамны көліне тиерден қалмағанды. Врачлануа Хыбыл түкке тең етмегенді. Аланы оғырлы ішлерін капекке санамағанды. Бір жол Хыбыл ел врачны нығыш таба келе тұрғанын еслеп, ұзақтан оқуна қычырды. О, салам алейкум, докторчук. Кел харip, кел былай. Ой, бір тансық еттірдің да бұл жамауатыны кесіңе, шығарчы ол инеңі. Bu kişiciklerini yumuşaklarına çançıp başlayıgansı, oqtuqtan kıralla. Oy seni Hıbıl, çamın da Hıbıl, kesin de Hıbıl. Alaya aytma doktorçuk, men de Hıbıl esim, sonra bir şeyle va, mamuktan iştengendili dep koysan ha? Anı koy da, bir leksiyacı okuçu. Aytğanğa inanmasak da, erikkenimizin de mı getirmezse, ha? Ayt çımarca bir tavruk. Dayıtxanıma inanmazlık bolsan, sonra nege sözümü koratama? Toxta doktor, toxta Allah üçün. Sözüm kölüne değmesin. Men sana bir soru vereyim. Sen anna cevap etsen, taza da doktorsa, çıntı doktor. Da sor soruğunu. Men bilgen zat bolsa, cevabını da yaşırmam. Siz birer halatçıkta giyip, әрі taza kabinetçikte salkında olturup, Allah için ne değilli? Priyom etesiz. Başkaça aytkanda adamını kımıca etip, içini işlevine tınlaysız. Küzgü bile karaysız. Beline tokla jiberesiz. Ne bek sözdün Hıbıl? Ayt soruğunu. Toxta varca, toxta. İçine tınlaysız. Dişi yerine iğne bekleysiz. Darman darı salasız. Ispravkala yazasız. Anı aşa bunu koy. Kesini alay jürüt, bulay jürüt. Anı etme, bunu et. Siz doktorçukla ol işleni varısın da adamını sağlıklı eter için küreşesiz. Alay mıdır? Da Hıbıl, o soruğuna jalan da hav degenden sonra özge zat tapmay mı? Vay, yokum. Soruğum ol değildi. Soruğum başkadır. Endi siz Allah'ı zeki adam esiniz. Söz için adamını sağlıklı eter için oğay,
avrulu eterem alınıva bile misiniz? Söz üstünde geldiğimdi. Бәкертсін айтсам қыбыл, Аллай оғырсыз зат қыва, бізді кіші үйретмеген. Айтayım da, oy alay iyilik kirsi iyi gözge, oy sizni iyiretkenini sizni de, da sonra ol boş zatçıkını da bilmeyesiniz, alimle biz deyip ne yaylanasız? Beri kara doktor, canım közüm. Men söz üçün barğız da bilgelikten, bek sağlıklı adamma. Alay bolğanlıkka men de bir siletçe, bir de bulay, bir tapçık avruğa süyesem, ha? Ne de yaşaudan, canımdan da doygan esem, ha? Ne amal? Aytçı ne amal? Дан амалы var, қыбыл қазірді. Малайда ол қашқа қаяны көремсе? Көрeme. Ма еріммегелі аны başına çıgasa, sonra andan baş ençke zu dep çoğun kayasa, da işini bitkenine sana da koy. Oğay doktor, ol amal tüyüldü. Danik, ova serin yemmetisi. Ol amal tüyüldü. Ol telilikti. Annan esse manga bir tap avru çıkmacar. Bulay töşek bolup, halkta tögeregime basınıp dururça, ne bolsa da bulay az-azdan avruy varıp, sonra sağ bolup kalırça. Dayınan bulla işte men bir kişiye de boşalmağam mı? Alay bektili ya. Ayıt marca, ayıt, ol işte anglağın var esi. İşini başı kıbıl, açtı. Etini semizin köbrek aşağı, anı da mavlayı keçirek, juklarının aldığında. Arakıdan ne amal tabıp, köbrek iç. Sonra tışında ruh havada aylanma. Ne boşta çıkkada açulanıp, nervalarını daim tarttırganlay turmak koy. Hamamga jürgenini arttal da unut. Netip de semirge küreş. Bulay asırı semirgeninden ayağı üstüne turganыңda, butların tutmazça, ol formada. Үйіңде televizorun var esi va, tağından aşkam karangısına deri ana alından tepmegeli tur. Kara işke katışma, sanlarını koldan kelgeni kadar az kımıldat. Ma bu zatlanı barısında etip tursan, tügel jılçıkta ötkünçü, jürek avrulu bolasa. Andan sonra o kan tamırların çirigen jipleçe koyarılıp, etin sanın suup başlar. Günleni birinde ve miyindağı tamırla atılıp, kan da miyinga jayılıp, sanların toktap. Koy. Allah üçün doktor, ne oğursuz zatlanı ayta turasa, canım savlayı kötürüm boluva, oğay, olamalını jaratmayma. Da tügel ol halga jetmey yavrurga da bolluksa. Nek degende, tögeregine jal kozlagan jürek kesçigi da toktap kalırga da bolluktu. Toba, ne osal zatla ayta turasa. Danı da jaratmaysen ol, men aytkanlarını etip tursan, infarktçık da bollursa, şonda ol avru dünyada bek jayılıptı. Ol degenine nedir? Ola şu yokum, yürekini kesini kan tamırları bitelse, o zaman da boladı. Ol emilik atça, jortkan yürekçiğine, günleni birinde dırt et de koyat. Sonra baş tahtaga putyovkan happa hazır bolat da kalat. Koy canım doktor koy. Bu amalını biz yaratmayız. Yüreğimde ne geçse de hını tebe başlagandı. Koy annan etse bir baş hazatçık olsun. Dala etse baş hazatçık da tabayık. Kıbıl, söz sünüpke avruğunu söyleysin ya. Ana malıva biraz başkarattı. Ayt canı doktor, aytçı. Ne desen de öpke degenin yürek değildi. Ol avrumacalırak olur. Danıva işim ablaydı kıbıl. Kış çillede tışında aylanğanda, burnun bula oğay, jalan da ağzın bula solu. Ayda da ağzını japkan işeterse. Oy doktor karındaşım, ağzımı açıp aylansam,
бітейлі сұммазламы? Бітейрі ол айтқаныңда да барды қыбыл. Сұрыма бұлай ет. Ол суықлада үйіңде хамам от ет да. Отоны хамам кебек қыздыр да. Жылы киінгенлей үйден чықын ағалайына бір күн тұр. Игі терлегеніңнен сұрыва тұшына қыш суыққа шықты бір кесек айлан. Сұры ол башында айтқанымша не амал етіп та аузын бұла солырға күреш. Анна сұры бір кесектен екі де жанлы пневмония чық болып düşмесең, мен де доктор түйілме. Нечік болып дейсі? Өпкелее суық тартқаны, башқача айтқанда пневмония. Аты да нечік әру чықты, а? Атуа әруду, іші ауруду ансы. Да сорава сора. Да сорава не? Докторны чақырмай тұрасы да, бір кесек чікті да, мөлеклеге қонаққа кетесе, қайтмас қонақ болып. Қой болмайды іш. Өпкеледе тыныштық жоқты. Мақыр-қыр ете тұрғанларын ештіп тұрама. Ой аман пеймүни болғын деген башқасын айт. Бұ аман затты. Сөз үшін мен бұлай шапталла біткен заманда дығырайырға сүйейсем, не амал? Да еш еқым, анда да бар да амал. Бір ғай, көп оқына. Біріншісі, қол жуғанны қой. Арттал да ұныт. Қолла не қадар кір болсала, ол қадар тапты. Аш адырланда жуымағыз, арттал да. Бүтөу еліні чивіні үйге жиылыр чегетігіз. Алаға деп столға аш сала тұр. Терезе ешікті кеңге açылғалай тұрсынла. Тақта көгетлені жумай ашарға керекті. Нек дегенде, жұққан içi ауруланы микроплары суыны бүтін де ішсі суыны сүймейділі. Тышыннан келгенде аяқ киімдеріңе теше қиналма. Үйіні түбі жуылмағалай, сиіп алмағалай тұрса, микропла да ол қадар игі жайлықтыла. Мабы мен айтқан затланы барында қоймағалай етсең, ол жұққан ауруланы қозғаушы микропла içіңе сіңерле да, қарап қарағыншы, дизентерия деген ауру жоқ, санларыңа кире. Дағы да бір кесекте да, врачла қатышмасала. Бияғы баштақтаға ма? Не аман адамса сен, доктор? İçimde bir zatla vardıla. Ollahi ol mikropla qozğalab olurla deyme. Qoy doktor, ol men kötürallıq zat tüyüldü. Andan eşi başqasın. Kölüm boklanıp devregendi. Başqasın mı deysi? Söz üçün sapran avru, ha? Oğay Allah saklasın, ol jararıp tüyüldü. Olaman zattı, görmeymisi? Adı da neçik erişidi, sapran. Allah yatı bolğan avru alamat bolur mu? Dağını da jaratmıysan xıbıl. Öteli avru, qalay qaraysa. Ne de koyan avru, ha? Allah saklasın. Koy marja doktor, koy. Sallarım tutmay başlağandıla. Başqasın. Da söz üçün avrulu malını etin aşasan, bütün de iyi pişirmegeli. Brutsölöz dep Allah avru var da. Ola neydi? Var da Allah bir avru, oğursuz tuvar avru. Koy doktor canım, koy. Kurman bolsun canım sana. Men tuvarım bolğanma. Sana Allah yosal zattan avururga. Da adam avrula da stüldüle. Alay alanı bek zalimine öğreteyim. Mabılay avruğanınlay. Köz kere. Erip getirikse. Oy, Allah yavrudu, Allah. Allah zalim. Oho, ne de bolsun. Mana endi har ne de birdi. Ayt, üret. Atanını kuluma. Oy, başım tögerek aylanadı. Yüreğimi tamırı
bitele turadı. İçimde mikropla tepsey turalla. Orayda. Toxta Hıbıl, toxta, ne bolğan sana? Betin ketip turadı. Gayrı tintire barasa Hıbıl. Öpkelerime bimani kirgendi. Eşigim jabılgandı. Kaşha jarga el tigizmeni. Baş elişke sızılama. Ol çibinçiklerim de mikropçuklarımı da alıp kelelle orayda. Tuvarla da tuvar avruçuğumu yüzlerine takıp çaptırıp kelelle. Toxta var Hıbıl, toxta canım. Sen nele sandıray barasa? Ol öpkelerimi de peymeniyle jalay turalla. Oy kanımla ol mikrop kurtma emelle. Hıbıl, şu yokum. Sen ne telmelle jırlaysa? Oy teli avruğa sapran katış Hıbıl jigitni için aşaydı. Oy kan tamırlarımla ınlanım atağı gibi çulganıp bu saat kaşha jardan möleklenip koynuna sekreme. Oy yüngede ant kirgendi. Sen aman doktorunu. Toxta Hıbıl, toxta. Oğa kayjamağa tutuğuzanı. Keltirigiz Hıbıldı больницаға. Акылынан шашарға аздан қалған Хыбылны больницада ие кесек бақпыла. Ақырында ол да ес жия тебреді. Ақылы жеріне келіше башлады. Hıbıl, şu yokum kalaysa? Oy жоқты хата. Ант еттір доктор. Sen ne olursa ne de cinsi. Adama tüyülse ne kadar azap çektirdin sen bana. Jigit bol Hıbıl. Sen jigit bolsan, har ne de tap olur. Bağrından jat da, artçanın aççı. Mavlay, endi taptı. Oy anam! Oy öldürdü! Soydu mu doktor beni? Oldu. Oy! Oh! Birde jığırılma. O sen jonulgan stakan lavlabası üçün anaman mı bolur, ha? Taptı. Aterim Hıbıl, aterim. Tamla psikiyatrda karasın. Sonra üyüne jortursa. Canım doktor, bitirerligim vardı. Dayıt Hıbıl, ayıttın, layma şu yokum. Sen aman adamsa, dünyada bolmagança aman. Sen bana iğnele çançanın bula çeklenmezliğini bileme. Seni çam haparlarını men gazetlede okuy. Radyo bulada eşte turuçuma. Bu meni bile bolgan zatlanı da ayamay semirtip bolganını bolmaganını da koşup gazetke basargını da bileme. Alay tüyül müdü? Anıvan ayttırasa Hıbıl. Ötürükten ne su? Бұлай ішкілен үстінден жазарғава мен бексі үчіме. Keçkilik ver, alayçığına tüz anlağansa şu yokum. Alaydı da senden bir tilerigim. Жазмай koymayasın. Meni atımı türlendirip jaz. Oho mu? Oho şu yokum, oho. Tüppetüz sen aytkança bolur. Atın o kesin tanımaz çeter mi? Anlava bir şeyin bolmasın. Аннан бері Хыбыл бұла доктор, су қойып айырмасча алай антлы теңде болып жашайла. Элді ва бүгінде да Хыбылдан саулықлы, аннан жарық көллі адамны izlеп тұрсаң да тапмасса.